U sali Bošnjačkog instituta imamo izložbu koja je otvorena od 5. maja do 9. o improviziranom oružju koje se koristilo u odbrani Bosne i Hercegovine na samom početku agresije, sa posebnim akcentom na 2. i 3. maj, iz prostog razloga što se u tom periodu odbranilo predsjedništvo, a i da se mogu slobodno reći da se i cjelokupna Bosna i Hercegovina tada odbranila. Ono što je značajno kada su u pitanju kada je u pitanju improvizirano oružje, jeste da to nije priča o oružju, da je to priča o inteligenciji naših ljudi, o hrabrosti, na kraju krajeva o umjetnosti, jer su ti ljudi u jednoj nepravednoj borbi između Jugoslovenske tadašnje narodne armije koja se stavila na stranu agresora, jednostavno bili goloruki i na najbolji način su se, da tako kažem, snašli. Upravo ta njihova hrabrost i inteligencija došla do izražaja kada su od improviziranih cijevi, vodovodnih cijevi, raznoraznih predmeta koji su se nalazili po radionicama koristili to i proizvodili oružje. Ono što je značajno reći da je to oružje imalo možda mnogo jači psihološki efekt nego što ono zbilja bilo ubojito. Kada je u pitanju muzej, ja mogu i najaviti 4. juna promociju dokumentarnog filma koji se upravo veže za improvizirano oružje i bit će prikazano u sali općine Novi Grad Sarajevo.